маъмул мегардад. ин ҳам дар ҳоле est ки ҳукумати мамлакат дар самти истифодаи васеъи манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи нерӯи барқ пеш аз ҳама нерӯи офтоб ҳадафҳоро муайяну мушаххас намуда корҳоро дар доираи стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 тақвият мебахшад. ҳамакнун муассисони коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ҳам тасмим гирифтанд ки аз ҳисоби истифодаи манбаъҳои алтернативӣ талаботи истеҳсолиро бо барқ таъмин намоянд. дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ бори аввал ин таҷрибаро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания дар ду коргоҳи истеҳсолии худ амалӣ намуд. аз ин пас ба ҳисоби миёна 45-50% талаботи солонаи коргоҳҳои ҷамъият ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба истеҳсоли мизу курсӣ ва дарҳои байниҳуҷравии чӯбӣ машғуланд ба воситаи панелҳои офтобӣ бо нерӯи барқ таъмин мешавад. ба гуфти масъулон дар ин самт худкифо будан фаъолияти муназзами коргоҳҳоро таъмин намуда истифодаи нерӯи офтоб дар фасли тобистон самаранокии бештар медиҳад. дар масоҳати 970 метри квадратӣ панелҳои офтобиро насб намудем ки дар як соат 218 киловатт барқ истеҳсол мекунад. ин тақрибан 40-45% иқтидори барқия таъмин менамояд. иқдоми мазкур бо харҷи 1.5 миллион сомонӣ амалӣ гардида оянда дар коргоҳи сеюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания Арчамебел низ ин таҷриба ҷорӣ карда мешавад. яъне бо насби панелҳои офтобии талаботи ин коргоҳ низ 50% аз ҳисоби нерӯи офтоб бо қувваи барқ таъмин хоҳад шуд. мувофиқи ҳисоби мутахассисон дар моҳҳои июл август ҳамин фоизе ки ба мо барқ метиҳад панелҳои офтобӣ то 65-70% баромаданаш мумкин аст. нақша дорем ки масоҳати онро васеъ карда боз бисёртар қувваи барқ истеҳсол намояд барои манфиати корхонамо мебошад. бо мақсади сарфаҷӯии нерӯи барқ дар коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания боқимондаи масолеҳи истифодашуда низ ҳамчун сӯзишворӣ барои таъмин намудани гармии иншооти истеҳсолӣ ба кор бурда мешавад. дар гузашта барои таъмини гармӣ танҳо нерӯи барқ истифода мешуд. истифодаи дастгоҳҳои каммасраф ҳам яке аз роҳҳои сарфа намудани нерӯи барқ арзёбӣ гардид. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. баҳри иҷрои амалии дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои беҳтарсозии шароити кориву пешбурди фаъолиятҳои илмиву таҳқиқотии олимону муҳаққиқон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. дар ин замина ниҳодҳои пешбарандаи илмии тобеи академия марҳила ба марҳила бо технологияву таҷҳизоти наву замонавии озмоишӣ таъмин мегарданд. гузориши Сафар Қаимзода. ин навбат дар Институти химияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳҳои наву замонавии усулҳои таҳқиқоти физикавӣ ва химиявӣ, пайвастагиҳои табиӣ ва синтетикӣ ва коркарди комплексии маъданҳо бо асбобу таҷҳизоти муосир мавриди истифода қарор гирифт. озмоишгоҳҳои муосир дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шудааст. ҳамакнун бо ба истифода додани озмоишгоҳҳои нав базаи моддиву техникии Институти химияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон пурра гардид. олимонро танҳо мебояд аз озмоишгоҳҳоу таҷҳизоти муосир мақсаднок истифода баранд ва дар рушди илму пайванди он бо истеҳсолот саҳм гузоранд. аз конҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои тайёр кардани металлҳо ва ҳосил кардани кагулянтҳо кушода шудааст. ягон хел таҷҳизотҳои нав набуд. илми тоҷик аз таҷҳизотҳои замонавӣ танқисӣ мекашид. имрӯз дар озмоишгоҳи мо хушбахтона тафдоне ки аз 200 то 1300 градусе ки мо танқисӣ мекашидем аллакай дастрас карда шуд. термостат танқисӣ мекашидем ва дистилляторҳо танқисӣ мекашидем. имрӯз мо ҳамин таҷҳизотҳоро ба даст овардем. озмоишгоҳи мо
аввал дар намуди санг оварда баъд ба то 0.1 миллиметр мегӯянд майда карда баъд аз он коркардҳои технологӣ ба даст меоранд. ضمن افتتاح آزمایشگاه‌های معاصر تاکید شد که ساحه علم کشور در دوران استقلال دولتی با دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت رشد نموده. کارمندان ساحه از شرایط‌های ضروری برخوردار شدند. سمت اساسی فعالیت آزمایشگاه‌ها تحقیق و آموزش اشیاءهای طبیعی و سنتتیکی، تهیه و تحقیق معدن‌ها به حساب رفته. امکانیت اساس‌های نظریوی و تکنولوژی تحقیق پیوستگی‌های طبیعی و سنتتیکی و کارکرد تکنولوژی کان‌های مینرالی کشور را فراهم می‌سازد. فعالیت آزمایشگاه‌های معاصر و اعتمادناک ساختن نتیجه‌های علمی برای رشد ساحه صنعت داروباری و کارکرد معدن‌های تاجیکستان مساعدت می‌نماید. جمهوری تاجیکستان دارای معدن‌های گوناگون طبیعی بوده. در ترکیب آنها ماده‌های بسیار پرارزش و مانند بار، آلومینی، کرمنی و دیگر عنصرهای مهم موجودند. این معدن‌ها دارای ترکیب مرکب میباشند و جدا کردن عنصرهای ارزشمند از آنها با راه‌های عادی غیر امکان است. با این نظر داشت تشکیل آزمایشگاه‌ها واردات تکنولوژی معاصر، کم خرج و ثمرناک کارکرد خیلی مهم میباشد. برای رسیدن به این هدف در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان چاره‌های ضروری عملی می‌شوند. در چند ماه اخیر تنها در انستیتوت خیمیا 3 آزمایشگاه مجهز با تجهیزات پیشرفته به استفاده داده شد. یکی از تدبیرهای مهم در سمت پیوند علم با استحصالات تأسیس آزمایشگاه‌های نو و زمانوی با تجهیزات و تکنولوژی معاصر در پایه مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی ارزیابی می‌شود. امروز در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان برای پورا تامین نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های علمی، خریداری آزمایشگاه‌های نو و زمانوی با تکنیک و تکنولوژی نو اقدام‌های مهم روی کار آمده ایستادند. تشکیل آزمایشگاه‌های زمانوی بر رشد علم و عملی سازی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت مملکت مساعدت عمیق می‌نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم و معارف کشور 3 می سال 2024 مسائل مبرم پیوند علم با استحصالات را مورد تحلیل و بررسی قرار داده. جهتی در عمل تطبیق نمودن علم و رسیدن به نتیجه‌های علمی بازارگیر با مؤسسه‌های داخلدار از جمله اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان دستور و سپارش‌های مشخص داده بودند. بعد افتتاح آزمایشگاه زمانوی با اشتراک ریاست اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و مسئولان مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی آن همایش برگزار گردید. تاکید شد که ما باید بازه تکنیکی مؤسسه‌های علمی را مستحکم نموده برای عالمان و کارمندان و خصوصا محققان جوان شرایط مساعد کاری فراهم آوریم. گفته شد که دوره به دوره نهادهای دیگری تابع اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان با تکنولوژی و تجهیزات معاصر آزمایشی، مشاهدوی و سنجشی تامین خواهند شد. در همایش مسائل‌ها وابسته به شرایط کار و فعالیت علمی عالمان و کارمندان در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، دستگیری عالمان جوان، سهم نظررس گذاشتن در تطبیق همه‌جانبه سیاست حکومت مملکت و اشتراک در چاره‌بینی‌های علمی و جمهوریوی و استفاده ثمرناک تجهیزات آزمایشی مطرح شدند. در پیروی از سیاست حکومت کشور در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان به دستگیری عالمان جوان و فراهم آوردن شرایط مساعد کاری به آنها توجه خاص روانه می‌گردد. бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Тоҷикобод корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. ҳоло дар ноҳия аз теъдоди умумии иншооти ҷашнӣ ба қайд гирифташуда 63 иншоот мавриди истифода қарор гирифта, дар боқимонда корҳо вусъат доранд. гузориши ҳамкорони мо. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо талошҳои пайгиронаи ҳукумати мамлакат соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ боло рафта, махсусан дар ноҳияҳои кӯҳистон инфраструктури муосири кору хизматрасонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодиву кишоварзӣ ба маротиб афзоиш меёбад. давоми ин солҳо махсусан дар ноҳияи Тоҷикобод иншооти зиёди аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар ин самт бо ҷои кор таъмин гардидани аҳолӣ ва бо ин восита баланд бардоштани сатҳи некоаҳволии аҳолӣ мусоидат намуд. бо татбиқи барнома ва стратегияҳо ҳамасола ҳамаи соҳаҳо рушд карда истоданд ва дар ноҳияи Тоҷикобод низ барои мукаммалсозии инфраструктури кору хизматрасонӣ баланд бардошта шуда барои аз ин ҳам беҳтар сохтани сатҳи некоаҳволии мардум тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, дӯст доштани ватан ва иҷрои ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ низ дар ноҳия
پیوسته ترغیب کرده می شود. حالا در دوردستترین دهات کوهدامن ناحیه با سهم صاحبکاران و شخصان احسانکار و دستجمعانه خلق دهات راههای محلی دهات سیبستان و شیرینچشمه را تخت و هموار و شاخلپوش نموده ایستاده‌اند. در قطار دیگر شهر ناحیه جمهوری در ناحیه تاجیک‌آباد نیز بخشیده به 35 سالگی سکانات دولتی جمهوری تاجیکستان روند کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه یافته ایستاده‌اند. طریق حشرهای دستجمعانه راههای بین دهه‌های حدود جماعت دهات شیرینچشمه در مسافه 3 کیلومتر هموار کرده شدند. برای بنیاد مسائل تعلیمی، بنگاه طبی و دیگر کارهایی که برای دهات ضرورند ساکنان شکرگزاری از استقلالت نمودند پای زحمت سازنده هستند تا در آبادی گوشه از وطن محبوب سهم گذارند. ساکنان و صاحبکاران محلی نیز با یک دل گرم خاصه پای مهنت سازنده بودند برای بهسازی سطح زندگی خود و آبادی این گوشه دیار کمر همت بستند. بختاوری مهرالدین، بهرالدین اسماعیل‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. در ناحیه عینی کارهای سازندگی وسعت می‌یابد. در برابر بنیاد انشاءات ساحوی و تأمین اینفراستراکچور ساکنان دهات ناحیه با آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند. گزارش همکاران ما. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و دستگیری‌های مالیوی شریکان رشد در دهه سنگستان ناحیه عینی یک انشاءات مهم حیاتاً ضروری مورد نوسازی قرار دارد. مورد به ذکر است که در مسافه 4 کیلومتر از دریای زرافشان دشت سنگستان تا بالای ده خط آب نوشاکی کشیده شده یک حوض آب با گنجایش 100 متر مکعب بنیاد گردیده است. باید قید نماییم که این حوض آب تازه و آشامیدنی را جمع‌آوری نموده توسط قبرهای پلاستیکی به هر یک خانه انتقال می‌دهد. این لایحه نه تنها محیط زیست را بهتر می‌سازد بلکه برای صدها ساکنان دهه دسترسی با آب تازه را فراهم می‌آورد. مورد به ذکر است که ساکنان دهه نامبرده سالها بود که مشکلی به دسترسی آب نوشاکی داشتند و امروز با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان این مشکلی پس سر می‌شود که ساکنان از غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان منتداری بیان نمودند. انشاءات مذکور یک نمونه روشنی همکاری مؤثر بین مقامات محلی و شریکان رشد بوده نقش مهم را در بهتر کردن سطح زندگی اهالی می‌بازد. باید قید نماییم که کارها در سطح خوب آغاز گردیده کارمندان این لایحه امید دارند که تا جشن بزرگ ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. حسام‌الدین قیاس‌زاده از ناحیه عینی برای برنامه اخبار. در شهر کانیبادام جهت عملی سازی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و زیاد نمودن حجم محصولات صنعتی تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. گزارش همکاران ما. امروزها در سراسر کشور بابت عملی سازی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور زیاد نمودن حجم محصولات صنعتی به استفاده دادن اقتدارهای نو استحصالی تشبثهای وطن دوستانه ادامه دارند. در دایره این هدف استراتژی در شهر کانیبادام جهت نائلشوی به رشد ساحه صنعت و با جای کاری تامین گردانیدن اهالی بیشتر نمودن نامگوی محصولات‌های استحصالی بلند برداشتن صفت براه ماندن استحصال نمودهای نو محصولات خریداری و وصل و نصب دستگاه‌ها و تکنولوژی نو تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌شوند. از جمله توسط جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد کرده می‌شود که در ساحه اقتصادیات شهر موقع خاص را اشغال می‌نمایند. جمعیت سهامی اثر از قبیل چنین کارخانه‌هاست که فعالیت بسیار سمت را براه مانده در رشد صنعتی منطقه نقش مؤثر دارد. اخیراً در دایره تطبیق سالهای رشد صنعت در اینجا فعالیت کارگاه کارکرد اولیه پخته راه اندازی گردید که اقتدار کارکرد تا 10,000 تن پخته را در یک سال دارد. دستگاه و تجهیزات معاصر از جمهوری مردم چین وارد گردیده تکنولوژی معاصر امکان می‌دهد که از پخته وارد شده تا 38% نخ پخته و تا 55% چگید استحصال گردد. کارخانه با خواجگی‌های خرد و بزرگ شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیده کشاورزان را در مرحله‌های کشت و پرورش دستگیری می‌نماید. همزمان کارکرد چگید براه مانده شده روغن رستنی و نمودهای گوناگون خوراک چاروا استحصال کرده
мешавад. Коргоҳи равғанбарорӣ дорои иқтидори коркарди то 8000 тонна чигит дар як сол мебошад. бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат мана мо тавонистем як сехи равғанбарориро ба роҳ монем ки имрӯзҳо равғани босифатро аллакай бароварда истодаем ва боз гуфтаниам ки дар ҳамин раванд мо тавонистем ки як заводи пахтатозакуниро низ ба роҳ монем ки заводи пахтатозакунии мо муосир мебошад, ҳозиразамон мебошад ки ба мо тухмаҳои пунбадонаи хушсифатро дастрас кунем. гирему аз ҳамин пунбадонаҳо равғанҳои басифат барорем. бо роҳандозии ана ҳамин мақсадҳо, ана ҳамин корхонаҳо мо ният дорем ки барои амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошему ва таъмини мардум бо корҳои доимӣ ҳиссагузор бошем. роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст ки дар марҳилаи навбатӣ истеҳсоли собунро низ ба роҳ монад. бо ба фаъолият шурӯъ намудани коргоҳи мазкур наздик ба 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин гарданд ки ин ба беҳбудии сатҳи зиндагии онҳо мусоидат менамояд. зеро соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти шаҳр нақши муассир дошта таъсиси корхонаҳои нав, муҳайё кардани ҷойҳои корӣ, афзун намудани номгӯи маҳсулоти рақобатпазир ва содироти он ба некуаҳволии мардум мусоидат хоҳад кард. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри конибодом, ахбор. давоми 14 солаи охир дар саросари ҷаҳон шумораи одамони дорои вазни зиёдатӣ ва фарбеҳ афзоиш ёфта. бино ба гуфтаи коршиносони созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ шумораи одамони фарбеҳ назар ба соли 1975 3 маротиба афзоиш ёфтааст. фарбеҳӣ ба саломатии инсон бисёр зиёновар мебошад. вобаста аз ин рӯз то рӯз аз сабаби нодуруст истеъмол намудани ғизо шумораи гирифторони бемории фарбеҳӣ дар ҷаҳон меафзояд. тибқи маълумот дар ҷаҳон 1,9 миллиард нафар аз вазни барзиёд ва ё фарбеҳӣ азият мекашанд. мутахассисон бар он назаранд ки дар як вақт ҳам фарбеҳӣ ва ҳам солим будан ғайриимкон аст. мувофиқи маълумоти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ фарбеҳӣ ин омили муҳимтарини хатар ба саломатӣ баъди тамокукашӣ ба шумор рафта хавфи марги бармаҳалли одамонро дар пай дорад. ҳамасола дар дунё тақрибан 3000 миқдори фавти одамон аз сабаби вазни барзиёд ба қайд гирифта мешавад. фарбеҳӣ имрӯз барангезандаи бемориҳои нисбатан маъмул аз қабили диабети қанд, фишорбаландӣ, дарди артерияҳо, касалиҳои дил, сактаи қалб, сактаи майна, саратон ва дигар бемориҳои ба саломатии инсон хатарнок мебошад. имрӯз боиси ташвишовар шудааст ки аксарияти бонувон аз маҳсулоти хамирӣ, нонӣ зиёд истифода мебаранд. ҳоло он ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз меваву сабзавот ва донагиҳои тару тоза бештар ба назар мерасад, хуб мешавад ки ҳар як бону, ҳар як масалан фарди Тоҷикистон бештар бар маҳсулоти тару тоза аз меваву сабзавоте ки аз витаминҳо бой ҳастанд истифода баранд. хо дар фасли зимистон бошад, хо дар фасли тобистон бошад, тамоми меваҷоти маҳсулоти ватанӣ мавҷуд аст. ба ҳамин хотир хуб мешавад ки бештар ба ғизои солим мо бояд рӯ биёрем, то ки дар оянда ба бемориҳои ғайри сироятӣ гирифтор нашавем. имрӯз бибинед ки дар байни аксар ҷавонон бемориҳои ғайри сироятӣ аз қабили фишорбаландӣ, фарбеҳӣ, саратон ба назар мерасад. ин ҳам аз нодуруст истифода бурдани ғизо мебошад. мутахассисон омили асосии гирифтани вазни барзиёдро дар набудани мувозинати ғизо ҳангоми истеъмол медонанд. ба гуфти онҳо ғизонокии вояи хӯрок талаботи энергетикии ҷисмро зиёд менамояд. дар тамоми ҷаҳон ду омили асосии фарбеҳӣ истеъмоли зиёди маводҳои серғизои равғаннокияшон зиёд ва камҳаракатӣ бо иллати машғул будан ба корҳое ки нишаста иҷро карда мешаванд мавҷуд аст. дар ин маврид табибон истеъмоли ғизои солимро мувофиқи меъёр ва ҳарчи бештар машғул шудан ба варзишу дигар корҳои ҷисмониро тавсия медиҳанд. фарбеҳӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба шумор рафта ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. мутахассисони соҳаи тиб ба он назаранд ки омилҳои пайдошавии ин беморӣ аз ҳисоби хӯрокҳои тезтайёр ва дурмондан аз варзиш аст.
агар инсон пайваста ба тамрини бадан машғул бошад ва ин васила метавонад солимии худро ҳифз намояд, зеро фарбеҳӣ метавонад инсонро ба бемориҳои гуногун оварда расонад. Яке аз сабабҳои пайдошавии бемориҳо аз беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии худи инсон сарчашма мегирад. бинобар ин пешгирии фарбеҳӣ дар баробари ғизои дуруст хӯрдан ҳамчунин аз варзиш вобастагии калон дорад. айни замон масъалаи мазкур дар тоҷикистон низ мавриди таваҷҷӯҳи мутахассисони соҳа қарор дошта, вобаста ба пешгирии онҳо чораҳо андешида мешаванд. Масалан, дар ин стан мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтани барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташкили ғизои солим барои солҳои 2019-2024 аз зумраи чунин тадбирҳост. мутахассисони соҳаи тандурустӣ бар он ақидаанд ки аҳолии ҷумҳурӣ маводи ғизоӣ аз орд ва дигар маҳсулоти хамирӣ омодашуда ҳамчунин шириниро аз меъёр зиёд истеъмол менамоянд. аксарияти мардуми мо бештар майл доранд ба анамун ғизоҳои тезтайёр, носолим. яъне ки ғизои носолим гуфта мо чиро дар назар дорем? чизое ки зудтайёр ҳастанд. бубинед вақте ки агар бонуҳоро мушоҳида кунем, дар хона онҳо бештар ба анамун гӯшт бирёну масалан картошка бирёну хӯрокҳое ки ба организми онҳо дера ҳазм мешавад, онҳо вақте ки онро истифода мебаранд, чарбу дар бадани онҳо меистад. ба ҳамин хотир омили зиёд фарбешавӣ ба назар мерасад. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми шаҳрдорӣ қариб ки дар назди ҳар як бинои баландошона як майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин ҳам имконияти хуб аст барои мо аз онҳо ба таври васеъ истифода баранд, то ки саломатии худро хуб нигоҳ доранд. чанд сол қабл мутахассисони ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ рӯйхати аҳолии кишварҳоеро тартиб доданд ки беш аз ҳама аз фарбеҳӣ азият мекашанд. аз маълумоти пешниҳодшудаи ин ташкилоти байналмилалӣ бармеояд ки бемории фарбеҳӣ дар давлатҳои тараққикарда бештар аст. ҳамин тариқ фарбеҳиро метавон яке аз мушкилоти асосии соҳаи тандурустӣ дар ҷаҳон номид ки метавонад оқибатҳои ногувор дошта бошад. ба ин мушкил дар қатори калонсолон хурдсолон низ гирифторанд ки ин боиси нигаронии хос аст. тамококашӣ яке аз мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ ба саломатии ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад. бо вуҷуди он ки иттилооти зиёд дар бораи оқибатҳои манфии он пахш шудааст, ҳанӯз ҳам миллионҳо одамон ба истифодаи он идома медиҳанд. гузориши меҳроб абдусатторов дар ин хусус. тамоку танҳо як одат нест, он вобастагист ки ба ҳаёти инсонҳо таҳдид мекунад. истифодаи ҳар тамоку метавонад як қадами нав ба сӯи бемориҳои хатарнок бошад. саратони шош, бемориҳои дилу раг, фишорбаландӣ ва садҳо маризиҳои дигар. тамоку на танҳо ба худи истеъмолкунанда, балки ба атрофиён низ зарар мерасонад. кӯдаке ки дар муҳити дуди тамоку нафас мекашад, эҳтимол ба бемориҳои гуногуни шадид гирифтор гардад. дар бораи зарари тамоку хеле зиёд гуфтанду навиштаанд. пас чӣ сабаб аст ки ҳоло ҳам теъдоди ашхоси тамокукаш хеле зиёд аст? эҳтимол сабаби асосӣ дар он аст ки никотини таркиби тамоку алкалоиди табиӣ буда маводи муассир ба ҳисоб меравад ва ба зудӣ вобастагӣ эҷод мекунад. ашхоси сигаркаш ба он ақиданд ки бо кашидани сигор асаби худро ором мекунанд ки ин ба ҷуз зарар ба организми худ чизе нест. собит шудааст ки истеъмоли маҳсулоти тамоку аз ҷумла носу сигор ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад, зеро дар таркиби дуди тамоку моддаҳои заҳрноке мавҷуданд ки тани солимро ба дардҳои гуногун гирифтор мекунанд. миқдори моддаҳои заҳрноки тамоку хеле зиёд буда тақрибан ба 1200 адад мерасад. моддаи асосии зудтаъсир ва заҳрогини тамоку ки ба ҳама маъмул аст, никотин мебошад. дар баргҳои тамоку миқдори никотин аз 1 то 1.5, аммо дар баъзе навҳояш то ба 6-8% мерасад. ин моддаи заҳрогин бештар ба узвҳои асаб, ҳозима, роҳҳои нафаскашӣ, дилу рагҳои хунгард, гурда, масона, ҷигар ва ғайра таъсири бад мерасонад. тибқи пажӯҳишҳои илмӣ, шахсе ки дар як рӯз аз 1 то 9 дона сигор мекашад, ҳадди аққал 4 соли умри худро кам мекунад. агар истифодаи сигор дар як рӯз аз 10 то 19 дона ва зиёда аз он сурат гирад, сигоркаш аз умри худ 5-6 солро хоҳад бохт. сигарет танҳо аз тамоку иборат нест. дар он маводҳои зиёди заҳровар ва кимиёвӣ мавҷуданд ки барои бартараф кардани бӯи бад ва талхии тамоку, барои ранги сафед додан ва дуди ғализи он истифода мешавад. аз ин бармеояд ки шахси тамокукаш на танҳо ба зарари никотин, инчунин ба таъсири моддаҳои зиёндори таркиби он низ дучор меояд.
از این خاطر سیگارکشی یکی از عامل‌های اساسی خطر بیماری ایشمیایی دل به حساب رفته. اینچنین در تشکلیابی سکته مغزی و ابلیراسیای رگ‌های پایها نقش مهمی بازد. اثر زهرآلود و پیدایش حجره‌های سرطانی بیشتر از تاثیر الهه‌های کیمیایی در ترکیب سیگار بوده وابسته میباشد. سازمان عمومی جهانی تندرستی که 31 می را روز بین‌المللی بدون تماکو اعلان داشته است، هر سال با واسطه برپا نمودن چاره‌بینی‌ها برای کم کردن شماره استفاده برندگان تماکو اقدام نموده، کشورهای عالم را دعوت می‌نماید که پیش راه ترغیب و تشویق تماکو گرفته شود، انداز از درآمد فروش آن بالا رود تا تجارت محصولات آن کاسته گردد. امروز تماکوکشی به یک عادت جامعه تبدیل یافته است. ما می‌توانیم به سوی آینده سالم برای خود، برای فرزندان خود و برای نسل‌های آینده قدمی استوار گذاریم. جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی اوید به حفظ پیریاک‌ها و حل مسائل مربوط به آب و اقلیم همچون کشوری تشبثکار پذیرفته شده است. گزارش خبرنگاران ما. تغییریابی گلوبالی اقلیم به صفت یکی از مشکلات معاصر پیش از همه به حالت پیریاک‌ها، ذخیره‌های برف و آب تأثیر منفی می‌رساند. با این نظرداشت تشبث پنجم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به مسئله‌های آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده در این زمینه سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریاک‌ها اعلان گردیده است. در رابطه با این مسئله از 29 تا 31 می در شهر دوشنبه نخستین کنفرانس بین المللی سطحی بلند اوید به حفظ پیریاک‌ها با اشتراک بیش از 2500 کارشناسان سطحی بلند از 80 کشور جهان برگزار گردید. دستگیری یافتن تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان‌های با نفوذ سطحی بین‌المللی اینچنین به همایی عالمان و کارشناسان جهان ضمن برگزاری کنفرانس سطحی بلند اوید به حفظ پیریاک‌ها در تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور مایه افتخار و سرفرازی است. وابسته به اظهار خوشنودی و جانبداری از اقدامات شایسته رهبری دولت نه تنها نسبت به مردم کشور بلکه اهل سیاره در ناحیه میر سعید علی حمدانی جلسه علمی نظریوی برگزار شد. نخست در باغ فرهنگی فراغتی مرکزی ناحیه نمایش دستاوردهای علمی و فرهنگی از جمله اثرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نمونه محصول هنرهای دستی ساکنان و دیگر دستاوردها معرفی و پیشنهاد کرده شدند. ضمن ادامه جلسه که با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر متخصصان و مسئولان ساحه دایر گردید، از جانب برآمد کنندگان اوید به اعلان سال بین المللی حفظ پیریاک‌ها معروضه‌های علمی منظور کرده شد. تاکید گردید که در 2 ساله سده 21 در نتیجه گرمشوی اقلیم آبشوی پیریاک‌ها مشاهده شده، جهت پیشگیری از آن در کشور برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریاک‌ها در تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 قبول شده است که طبق این برنامه مرکز آموزش پیریاک‌ها تأسیس یافت. همزمان از روند کنفرانس سطحی بلند اوید به حفظ پیریاک‌ها که دوام 3 روز در شهر دوشنبه دایر شد یادآور گردیده اظهار داشتند که در چهارچوب این کنفرانس استراتژی و دیگر سندهای لازمه بین المللی اوید به تطبیق چاره‌های ضروری مشترک در حل مسئله‌های پیشگیری از آبشوی با سرعت پیریاک‌ها، حفظ پیریاک‌ها و استفاده ثمرناک آنها در سطح گلوبالی و منطقوی همچون منبع‌های اساسی آب‌های مصفای آشامیدنی تهیه و تصدیق گردیدند. اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد مسائل جهانی آب و اقلیم و موضوعهای دیگر روزنامه بین المللی منبعد نیز به حیث کشور تشبثکار باقی خواهد ماند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در ناحیه باباجان غفورов و شهر گلستان بهره تازگی محلی زیست، منبع‌های آب، مکان‌های استراحتی و فراغتی، عکس تازگی محل و ساحل گذرانده شد. گزارش در این خصوص. تازگی محل زیست، اطراف بناها، کوچه و خیابان، منبع‌های آب و ساحل دریا در برابر کار مرتب خواجگی کمونالی و آبادانی از معرفت بلند ساکنان، جوانان، مناسبت و محیط اطراف، نپرتافتن ظرف‌ها و اشیاء پلاستیکی در جای‌های غیر مقرره وابستگی کلان داشته، سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت عکس تازگی ساحل و محل را در دایره روز بین‌المللی محیط زیست راه‌اندازی نمود. این تدبیر با جلب ساکنان جوانان در سوی خواجه باقرغان واقع در ناحیه باباجان غفورov گذرانیده شده و شرکت کنندگان عکس تازگی محل و ساحل، لباس مخصوص، دستپوش، خلطه‌های پلی‌اتیلنی برای جمع‌آوری اشیاء نالازم داده شد.
و تاکید مسئولین یکی از واسطه‌های به طور دسته‌جمعی گذراندن تدبیر تازگی حفظ منبع‌های آب از آلوده‌شوی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی بوده، شرکت کنندگان داخل سوی آب را از پرتاب‌های پلاستیکی و پلی‌اتیلنی تازه می‌کنند و به این واسطه نظر آنها به محیط اطراف و تازگی بیشتر می‌شود. جلب جوانان به آن خاطر است که نسل جوان باید درک نماید که در همه حالت مهمترین وظیفه انسانیت این حفظ محیط زیست است. سرراستی حفظ محیط زیست در ولایت سوخت اقدام گرفته است که در ناحیه باغجان غفور و جماعت دیهاتی یاوه قسم پایانی ساحل خواجه خیرغام عکس تازگی ساحل تازگی محل را برگزار نماید. در عکس مذکور دانشجویان لیسه‌های شهری خوجند و کارمندان و تشکیلات‌های جماعت دیهاتی یاوه از آن جمله آموزگاران مکتب‌های میانه اشتراک دارند. همزمان از طرف بخش حفظ محیط زیست شهری گلستان نیز با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن ساحل بحر تاجیک، موضع‌های استراحتی و فراغتی کنار راه‌های ماشینگرد چنین عملی که تازگی در دایره روز بین‌المللی محیط زیست دایر نمود. ساحل بحر تاجیک موضع‌های زیبای آن آسایشگاه‌ها از منطقه‌های به حساب می‌رود که در اینجا برای سیر و استراحت ساکنان، مهمانان و سیاحان مکان موافق و دلنشین به حساب می‌رود و در رفت عکس تازگی ساحل و محل، ساحل بحر تاجیک و موضع‌های نزدیک به آسایشگاه‌ها از اشیاء نالازم ظرف‌های پلاستیکی تازه کرده شد. زیاده از 240 نفر ساکنان، کارمندان تشکیلات مؤسسات شهر اشتراک داشتند. در نتیجه 57 متر کوب پرتوها از ساحل آبانبار بحر تاجیک تازه کرده شده به پرتوگاه اساسی به واسطه نقلیات مخصوص پرتوکشانی انتقال داده شد. در شهر گلستان همزمان در برابر تازگی محل و ساحل از جانب بخش حفظ محیط زیست در یک جایگی با کارمندان آبادانی قوطی‌های مخصوص برای پرتاب گذاشته شده. امروز اشیاء جمع‌آوری شده توسط نقلیات مخصوص به پرتابگاه رسمی برای نابودسازی انتقال داده شد. تخمی با صفت اساسی فراوان‌حاصلی محسوب می‌یابد. امروز عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان با استفاده از تجربه معاصر تخمی استحصال می‌نمایند که به حالت‌های ناگوار تغییریابی اقلیم مطابق باشد. گزارش در این خصوص. با مقصد بلندبرداشتن محصولناکی زراعت و گرفتن حاصل فراوانی غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها و دیگر زراعت‌های روغنی‌دهنده، عالمان و متخصصان انستیتوت زراعتکاری نوع‌های بهترین تخمی‌های وطنی را در شرایط زمین‌های للمی و کارم آبی در قطعه‌های تجربوی سنجیده برای کشت و پرورش توصیه می‌دهند. در همکاری با عالمان ساحه و رعایت درست اگرتکنیکای پرورش از نوع‌های تخمی وطنی که اختراع عالمان انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان است، خواجگیداران از 1 هکتار زمین می توانند زیاده از 70 سنتنر حاصل با صفت گندم به دست دارند. موافق معلوماتی به دست آمده برای تامین سبد استعمالی، خواجگیداران مملکت همساله باید نزدیک 1,800,000 تن غله استحصال نمایند. در صورت رعایت امکانیت‌های موجوده از تخمی‌های اختراع کرده عالمان تاجیک حاصل خوب و با صفت گندم استحصال کردن ممکن است. عالمان اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان انستیتوت زراعتکاری زیاده از در همین دوران استقلالیت 18 نمونه‌های زراعت‌های غله‌دانگی دارند که این نوع‌های وطنی میباشد. خیلی که شما دیده شده ما در قطعه‌های تجربوی و تخمی افزون‌کنی زراعت‌های غله‌دانگی قرار داریم که من همین حاصل بیولوژی همین 3 نوعی که در اینجا هست، هم فرهادی 60، هم تغرل، هم صداقت، من هم بابا 80 که حاصل انتظاری یعنی حاصل بیولوژی معین کرده شد که از 70 تا 75 سنتنر حاصلناکی در اینها به نظر می رسد. در قطعه‌های تجربوی و پرورشگاه آزمونی انستیتوت زراعتکاری که در شهر حصار موجود است 180 هکتار غله کشت کرده می شود که از این 100 هکتارش در زمین‌های کارم آبی و 80 هکتارش در زمین‌های للمی مورد آزمایش و سنجش عالمان قرار دارد. اساسی هدف ما برای که حاصلناکی در زمین‌های للمی زیاد گیریم و در زمین‌های آبی هم زیاد گیریم که به دهقانان ضربی سخت نرسد. انتخاب از
پرورشگاه کلکسیونی و سلکسیونی گذرانده میشد. از سلکسیونی به سنجشی، از سنجشی به آزمونی، از آزمونی به اکولوژیکی به نواحی‌ها تقسیم کرده میشد که کدوم ناحیه‌ها و همه نوع‌های ما بهترین هست. در شرایط آبی میسنجیم و در شرایط للمی ادیگه میسنجیم که همین نوع‌هایی که در آبی میکنیم حاصل 60-70 سنتیمتر میگیریم، در للمی چقدر میتیاد. در قطعه‌های تجربوی همچنین زراعت‌های روغنی دهنده نیز کشت کرده شده است که در شرایط تغییریابی اقلیم برای خواجگیداران منفعت خوب می‌آورد. مسهر در شرایط کم آبی خیلی موافق است و عالمان و متخصصان ساحه نیز پرورشش را در زمین‌های کارم للمی توصیه می‌دهند. برتری دیگری این رستنی در آن است که از جهت اقتصادی خیلی منفعت آور است. خواجگیداران می‌توانند از 1 هکتار زمین تا 2 تانه مسهر استحصال نمایند و از این حاصل جمع‌آوری شده 600-700 کیلوگرم روغن استحصال نمایند. متخصصان و عالمان برتری‌های زیادی این رستنی را از جهت علمی اساسناک نموده در استحصالات بیشتر وارد نمودنش را توصیه می‌دهند. در ترکیب دان زراعت محصر باشد از 28 تا 32% روغن موجود است. دان این را برای خوراک پرنده استفاده میبرند، روغنش برای استعمالی و از اون کنجوره حاصل میشه. نیز برای خوراک چاروا اهمیت کلان دارد و خوراک سرغذا میباشد. در پایه برگ زراعت محصر باشد از 0.52 برابری وایدناکی خوراک یونشخه میباشد. منفعت زراعت‌های لوبیاگی نیز بسا نظررس است و جمع‌آوری حاصل اگر در جایش غله‌دانگی کشت نمایند حاصلناکی زراعت را از 5 تا 7 سنتیمتر زیاد می‌نماید. بعد از غنوچین نمودن زراعت‌های لوبیاگی در زمین از 80 تا 120 کیلوگرم نیتروژن بیولوژی باقی می‌ماند. خواجگیداران می توانند از نوع‌های بهترین تخمی‌های آفریده این مؤسسه در شرایط زمین‌های للمی از 28 تا 30 سنتیمتر و در شرایط زمین‌های کارم آبی از 70 سنتیمتر زیادتر حاصل گیرند. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت که در سمینار کشاورزان فعالان در ناحیه دنقره تطبیق نوع‌های وطنی و در استحصالات جاری نمودن نوع‌هایی که پتانسیل بلندی حاصلناکی دارد. عین حال ما در همین شرایط تغییریابی اقلیم در زمین‌های للمه وادی حصار امروز عالمان متخصصان آن نوع‌هایی را که اختراع خود مؤسسه میباشد در شرایط تغییریابی اقلیم نتیجه نظررس است و خواجگیداران دهقانان از همکاری با عالمان در پهلوی خواجگیداران اون نمونه هایی که ثمره اقتصادیشان بلند، حاصلناکی بلند و در شرایط تغییریابی اقلیم تاب‌آور میباشند استفاده برند. با قول متخصصان امروز خواجگی‌های غله‌کار جمهوری برای گرفتن حاصل دلخواه 63% تخمی‌های وطنی را استفاده نموده فراوانی این محصولات نیاز اول را تأمین می‌نمایند. соҳаи муҳимтарини иқтисоди миллӣ бахши кишоварзӣ мебошад ки таъмини амнияти озуқавории мамлакат асосан аз рушди он вобаста аст. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ба рушди ин соҳаи муҳим афзалият дода шуда аз заминҳои корами обию лалмӣ самаранок истифода мегардад. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. кишоварзони ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат оид ба зиёд намудани майдони кишти зироати кишоварзӣ, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, гузарондани кишти такрорӣ ва гирифтани дусе ҳосил аз он тадбирҳои фаҳмондадиҳиро амалӣ намуданд, ки имрӯз натиҷаи тилхоҳро нишон медиҳад. хоҷагидорони ноҳия тавонистанд бо зиёд намудани майдони кишт ва иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ аз заминҳои корами обӣ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ ва дар бозорҳои истеъмолӣ бо нархҳои дастрас пешниҳод намоянд. айни ҳол деҳқонони ноҳияи фирдавсӣ баъд аз ҷамъоварии ҳосили якум ва дигар намуди зироати барвақтӣ кишти такрориро вусъат медиҳанд.
дурнамои кишти картошка дар ҳудуди ноҳия беш аз 70 гектарро ташкил медиҳад. баҳри иҷрои дурнамои кишти картошка ва дигар намуди зироат аз ҷумла лӯбиёгиҳо хоҷагидорони ноҳияи Фирдавсӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар ин ноҳия 815 гектар заминҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад. хоҷагидорон баъд аз ҷамъоварии ҳосил кишти такрорӣ дар заминҳои дар ихтиёрбударо идома медиҳанд. дар баробари ин барои кишти дубораи дигар намуди зироат аз ҷумла лӯбиёгиҳо заминҳои корам омода карда мешаванд. мувофиқи нақша дар 73 гектар замин кишти картошкаро идома дода дар маҳаллаи Қаҳрамон дар хоҷагии деҳқонии Ғайрат кишти картошка бисёр ҳозир хубшидагиай боз ҷамъовариш бисёр нағзай. кишоварзони ноҳия иқдом гирифтагиянд ки аз як замин 3-4 ҳосил ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузоранд. серҳосилӣ дар заминҳои кишоварзӣ асоси муваффақият ва пешравӣ барои ҳар хоҷагидор ба шумор меравад. кишт, парвариш ва нигоҳубини зироати кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ бо риояи талаботи муқаррар гардида ба роҳ монда шудааст. дар ноҳия баробари анҷоми саривақтии кишти такрорӣ ҳамзамон ба рушди дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ афзалият дода мешавад. айни ҳол барои ҳосили хуби майдони кишти ғалладона ва дигар намуди зироат корҳои агротехникӣ ба анҷом расонида шуда кишоварзон ният доранд ки ҳосили дилхоҳро ба даст оранд. дар ноҳияи Фархор соҳаи кишоварзӣ рӯ ба рушд буда сол то сол майдони кишт ва боғот зиёд карда мешавад. дар ин минтақа хоҷагидорон бо мақсади таъмини бозори дохила бо маҳсулоти худӣ ва зиёд намудани ҳаҷми нишондодҳо дар ин самт даст ба коранд. истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, интихоби тухмиҳои хушсифат, ҷустуҷӯи роҳу усулҳои нави парвариш бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ, риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ, риёнидани дӯсе ҳосил, омодасозии ашёи хуми саноатӣ, коркарду фурӯш ва содироти маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, умуман саҳмгузорӣ дар рушди бемайлони соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар аз масоили муҳим маҳсуб меёбад. гомҳои устувор гузоштан дар ин самт аз ҳадафҳои асосии аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратии тухмипарварӣ Шамшод 05 воқеъ дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Хутани ноҳияи Фархор буда усулҳои нави парвариш, интихоби тухмиҳои аълосифат, вусъати кишти такрории зироати кишоварзӣ, табодули таҷрибаи кормандон дар кооператив бешак собитгари ин гуфтаҳо мебошанд. майдони умумии заминҳои кооператив 105 гектарро ташкил дода заҳматкашон имсол дар майдони 50 гектар ғалла, 40 гектар пахта, 8 гектар картошка ва дар майдони 5 гектар зироатҳои полезӣ кориданд. маракаи ҷамъоварии гандум дар ин кооператив бо сафарбарии комбайнҳои муосири ғалладарав оғоз гардида самараи хуби меҳнати марди деҳқон баръало мушоҳида мешавад. тавре иттилоъ дода шуд, хоҷагидорон ин мавсим навъҳои хушсифати тухмии гандуми темирияз ва пештозро ки аз лиҳози ҳосилнокӣ бартарӣ дорад кишт намуданд ки феълан 60-65 сентенери ҳосил ба даст оварда истоданд. барои ғанигардонидани буҷети хоҷагӣ, таъмини хоҷагиҳои чорупарварӣ ба хӯроки чорво аҳли заҳмат коҳро омода карда пешниҳоди чорупарварон намуда истоданд. дар заминҳои холишуда тибқи иттилоъ кишти такрории шолӣ ба роҳ монда мешавад. бо ин мақсад заҳматкашони кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Шамшод 05 усули нави кишту парвариши ин нав зироатро бо истифода аз дастгоҳи муосири аз хориҷи кишвар дастрас намудаашон таҷриба карда истоданд. ба иттилои худи хоҷагидорон чунин таҷриба дар миқёси ҷумҳурӣ ягона ва ғайриоддӣ буда ин раванди кор пеш аз ҳама ба нисбатан барвақт пухта расидани зироати кишт намуда равона гардидааст. то имрӯз дар беш аз 10 000 қутӣ зироати шолӣ чун парварда омода шуда дарозияш тақрибан ба 20 сантиметр мерасад ки рӯзҳои наздик бо истифода аз техникаҳои махсус дар заминҳои холишудаи гандум шинонида мешаванд. заҳматкашони кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Шамшод 05 имрӯзҳо аввалин шуда дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба ҷамъоварии ҳосили зироатҳои полезӣ низ оғоз бахшиданд. дар ин кооператив кишту парвариши қариб ҳама гуна зироатҳои кишоварзӣ бештар бо усули нав ва таҷрибаҳои андӯхта ба роҳ монда мешаванд. кишту зироати полезиро хоҷагидорон бо усули нави парвариши кӯчат анҷом доданд ки таҷрибаи дусолаи онҳо самараи хуб ба бор овардааст. дар ин ҷо ду навъи тухмии тарбуз яъне тарбузи сурху зарди бедона кишту парвариш карда шудааст ки ҳамарӯза ҳосили ҷамъоварӣ шуда пешниҳоди бозори истеъмолӣ карда мешаванд. дар ин баробар картошкаи кишт намудаи заҳматкашон айни ҳол нашунамои хуб дорад. тухмаи ин зироат навъи пикасо буда ба иқлими ноҳия мутобиқ мебошад ва рӯзҳои наздик барзгарон ба ҷамъоварии он шурӯъ менамоянд. аз нашунамои хуби картошка умед аст ки ҳосили фаро
фаровон ба даст оварда мешавад. хоҷагидорон дар кишту парвариши пахта низ таҷрибаи беш доранд. нашунамои хуби пахта дар кооперативи тиҷоратии тухми парварӣ заҳмати содиқонаи рӯзмарраи аҳли заҳматро бозгӯӣ менамояд. тавре мушоҳида мегардад аллакай ниҳолҳои пахта гул карда истоданд ва қариб ки ба кӯракандозӣ низ расиданд. навъи тухми пумбадона лима буда гирифтани нисбатан барвақт ва ҳосили хуб имкон дорад. кишоварзон ният доранд ки аввалҳои моҳи августи соли равон ба чиниши пахта оғоз намоянд ва дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом саҳм гузоранд. дастрасии тухмии хушсифати мутобиқ ба иқлим ва техникаи кишоварзӣ аз масоили муҳим маҳсуб ёфта кишоварзони кооперативи тиҷоратии тухмипарварии шамшод 05 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва амалӣ гардидани лоиҳаҳои гуногун марҳила ба марҳила бо тухми техникаҳои соҳавӣ таъмин мегарданд. фаровонии ҳосили зироатҳоро барзгарон ба таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои давлат ва ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таваҷҷӯҳ дастгириҳо рабт надиҳанд. тибқи иттилои масъулон дар кооперативи тиҷоратии тухмипарварии шамшод 05 беш аз 12 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва зиёда аз 100 нафар бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин мебошанд. ин ҳама дастовардҳои меҳнатиро масъулон аз баракати соҳибистиқлолӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати кишоварзон арзёбӣ мекунанд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи фархор, ахбор. имсол кишоварзони ноҳияи шаҳри нав дар майдони 330 гектар замин пахта киш намуданд ки ҳоло раванди нашъонамои он ва коркарди байни қаторҳо ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. имсол кишоварзони ноҳияи шаҳри нав 330 гектар кишти пахта гузарониданд ки аз он 20 гектараш бо усули зери плёнка ба роҳ монда шудааст. усули кишти зери плёнкаи пахта дар ноҳия бори аввал аст ки дар кооперативи тиҷоратии наврӯз таҷриба карда мешавад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки ин тарзи кишт назар ба кишти анъанавӣ бартарият дорад. агар пунбадонаи бо усули анъанавӣ киштшуда нав ба сабзиш оғоз карда бошад, ҳоло пунбадонаи дар зери плёнка киштшуда тақрибан 25-30 сантиметр қад кашида рӯзҳои наздик ба шонабандӣ оғоз мекунад, дар ҳоле ки дар ҳар ду усул як навъи тухмӣ кишт карда шудааст. ин намуди зери плёнка қариб аз анъанавиҳо қариб дар 15-20 рӯз пеш мебошад ва имрӯз дар вақти шонакунӣ қарор дорад ва коркарди ин ҳам мисол гирем чопуқ нармкунӣ дар ин пахта кам дида мешавад. дар майдонҳои пахтазор коркарди байни қаторҳо ҷараён дошта барои таъмин намудани гармии зарурӣ деҳқонон тавассути техника ва ҳам бо қувваи даст барои риояи агротехникаи парвариш тадбирандешӣ менамоянд. сабзавоти барвақтӣ аз ҷумла помидору бодиринг дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав дар гармхонаҳои доимуамалкунанда ки масоҳати умумияшон қариб 2 гектарро ташкил медиҳад истеҳсол карда мешавад. тибқи иттилоъ ба ҳолати 2 июни соли равон 2000 тонна сабзавот истеҳсол гардида ба фурӯш бароварда шудааст. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонии анас 2017 хоҷагидорон ба ҷамъоварии бодиринг машғул мебошанд. дар ин гармхонаҳо ки масоҳаташ 50 садяк заминро дар бар мегирад, 5 нафар занони маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шудаанд. дар ноҳия 1803 гектар боғ мавҷуд мебошад. аз ин шумора 609 гектар гелос, 507 гектар олу, 455 гектар себ, 179 гектар шафтолу, 35 гектар нок ва 18 гектар зардолу парвариш карда мешаванд. ҳоло марҳилаҳои охирини ҷамъоварии гелос дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷараён дошта ба ҳолати имрӯза беш аз 700 тонна ин навъи меваҷот ҷамъоварӣ шудааст. бо ба роҳ мондани таҷрибаҳои навтарин кишоварзони ноҳия азм доранд то дар таъмини амнияти ғизоӣ ва истеҳсоли бештари маҳсулоти кишоварзӣ саҳмгузор бошанд. имрӯз дар шаҳри душанбе курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат ҷамъбаст гардид. курси мазкур давоми 7 сол аст ки бо мақсади ҷалби ҷавонони соҳибистеъдоду соҳибмалака омода намудани онҳо ҳамчун кадрҳои ҷавон ва содиқ ба ватану миллат ва омӯзонидани мактаби давлатдории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ мегардад. дар чорабинӣ намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат ва роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, масъулини муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва шунавандагони курс иштирок намуданд. таъкид гардид ки курси омӯзиши пайравони пешвои миллат аз соли 2019 то ин ҷониб бо мақсади ҷалби ҷавонони соҳибистеъдоду соҳибмалака омода намудани онҳо ҳамчун кадрҳои ҷавон ва содиқ ба ватану миллат омӯзондани мактаби давлатдории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон
رحمان جلب آنها به فعالیت ولنتیاری و جمعیتی و رسانیدن خدمترسانی‌های علاقمند در چاره‌بینی‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی و به این وسیله تشکل دادن افکار سیاسی و بلند برداشتن معرفت حقوقی شنوندگان کورس مساعدت نمود. مهرنگار سیدخواجه هستم، دانشجوی سال اول دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور و همچنین ختم کننده کورس آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت. اشتراک در این کورس که مقصد آن پیروی از سیاست پیشگرفته و آموزش مکتب دولتداری و دولتسازی پیشوای ملت، همچنان پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان را در بر می‌گرفت. بهر هر یک ما تجربه بی‌نظیر و سبق زندگی ساز خواهد بود. درس‌های استادان زبردست، وزیران محترم و رئیسان کمیته ها که با محبت به وطن، ارزش‌های ملی و ایدئولوژی دولتداری صورت گرفتند، نه تنها جهانبینی ما را وسیع نمودند، بلکه اراده‌مان را در راه سازندگی مستحکم نمودند. سهم اعضایان تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت در معرکه‌های مهم سیاسی از جمله انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان محلی نظررس بوده. نتیجه فعالیت ثمربخش آنها از جانب مشاهدان بین‌المللی نیز بهای بلند گرفته است. بنده حافظزاده سفینه هستم، دانشجوی کورس اول دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان، همزمان دانشجوی مرکز تعلیمی زنان سرور و خوشبختانه ختم کننده تشکیلات پیروان پیشوای ملت. امروز باعث افتخار و سربلندی است که ما کورس پرشرفی تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت را با سربلندی ختم نمودیم. درس هایی که ما در این کورس سپری گردانیدیم تجربه است بزرگ برای حیات درخشان آینده ما. مورد به ذکر است که پس از ختم کورس جوانان همچون کادرهای آماده شده به خدمت دولتی و حربی جلب گردیده در ساحه‌های گوناگون همچون متخصصان بلند اختصاص فعالیت می‌نمایند. عین حال تعداد معینی ختم کنندگان در وزارات اداره‌های گوناگون کشور به حیث کادرهای صاحب اختصاص به فعالیت پرداختند. یادآور می‌شویم که در این کورس آموزشی 110 نفر فعال جوانان از مؤسسه‌های عالی مملکت به آموزش فرا گرفته شدند. در فرجام چاره‌بینی در فضای تنتنوی به شنوندگان کورس آموزشی پیروان پیشوای ملت شهادتنامه ختم سپاریده شد. در شهر بختر مراسم هوسمندنمایی غالبان آزمون و المپیادهای فنی مؤسسه‌های تعلیمی شهر برگزار شد. گزارش در این خصوص. در شهر بختر مراسم هوسمندسازی و جایزه‌سپاری دور جمهوریوی و بین‌المللی المپیادهای فنی در سال 2025 میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر آغاز گردید که در آن کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک نمودند. نخست ضمن سخنرانی خود مسئولین ابراز داشتند که پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی ساحه علم و معارف در کشور تدریجاً رشد نموده در این دوره در مملکت آزمون و المپیادهای سطحشان گوناگون با اشتراک فعالانه خوانندگان و دانشجویان صاحب استعداد دایر می‌گردد. امروز نیز ما شاهد برگزاری چنین آزمون و المپیادها گردیدیم که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر بختر در آن فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. باعث سرفرازی است که امروز در مرکز مأموری یکی از ولایت‌های کلانترین جمهوری بختر شهر مراسم خیلی با شکوه و تنتنوی بخشیده به جایزه سپاری به غالبان دور نهایی المپیادهای فنی و غالبان المپیادهای بین المللی برگزار گردید و البته چنین مراسم های تنتنوی، چنین چاره‌بینی ها و چنین دستگیری ها باعث آن می‌گردد که آموزگاران جهت آماده نمودن شاگردان خویش من بعد از تمام قوه نیروی ذهنی خویش استفاده برند و البته یک نسل را به وای رسانیده باشند که امروز در خوری زمان باشند و به دانش‌های معاصر مسلح باشند. گفتم به موارد است که در شهر بختر نیز جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات، راه‌اندازی نمودن اصول‌های معاصر و مناسبت با صلاحیت در تعلیم، فراهم آوردن امکانیت‌ها بر رشد علم و تکنیک و فعالیت اینوواسیونی جهت صاحب علم گردانیدن خوانندگان امکانیت‌ها وسیع می‌باشد. لازم به یادآوری است که سال جاری در المپیادهای سطح جمهوریوی 157 خواننده از مؤسسه‌های تعلیمی شهر اشتراک نموده صاحب 143 مدال و 14 جای افتخاری
کاریро соҳиб шуданд. зикр карда шуд ки рӯзҳои 24-30 апрели соли 2025 дар шаҳри Куала-Лумпураи Малайзия Олимпиадаи байналмилалии Бринекс 2025 аз фанҳои математика, физика, химия ва биология баргузор гардид ки 16 хонанда шаҳри Бохтарро муаррифӣ намуда сазовори 5 ҷойи сеюм ва соҳиби 5 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар қисмати дигар ба хонандагоне ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок доштанд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар қадршиносӣ карда шуданд. инчунин ба омӯзгорони муассисаҳои таълимие ки дар самти ба камол расонидан ва омода намудани хонандагон барои чунин озмунҳо саҳми назаррас гузоштаанд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар фарҷом аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ барномаи мукаммали фарҳангӣ бо суруду таронаҳои дилнишин пешкаши ҷамъомадагон гардонида шуд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри Бохтар, ахбор. дастпарварони муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болоявқат дар ноҳияи Кушониён соли таҳсилӣ 2024-2025 дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи гуногун иштирок намуданд. бо натиҷагирӣ аз ҷамбасти соли таҳсил ва иштироку дастоварди хонандагони муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ дар соли таҳсили 2024-2025 дар ҳузури масъулин, аҳли омӯзгорон ва волидайни хонандагон ғолибон бо ифтихорномаву дигар тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд чун анъанаи нек сол аз сол иштироки хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар сабқатҳои зеҳнии сатҳи гуногун бештару дастовардҳояшон низ афзун гардида истодааст ки ин нишон дод аз фароҳам будани шароити мусоиди таълиму тарбия, ҳавасмандиву масъулиятшиносии омӯзгорон ва ҳамкории пайвастаи волидайн бо муассиса мебошад. ин аст ки давоми соли таҳсили 2024-2025 муассилини муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон тавонистанд ки бо иштироки фаъолонаи худ дар озмунҳо ба ишғоли 120 ҷой мушарраф гарданд ки ин нишондод нисбат ба соли пешин 40 адад зиёд мебошад. аз ҷумла 37 ҷой аз даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ, 57 ҷой дар даври интихобии олимпиадаҳои байналмилалӣ ва 26 ҷой дар дигар озмунҳо ки ҳамаи ғолибон дар вазъияти муносиб бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. ҳамчунин омӯзгороне ки дар баробари барномаи таълимӣ инчунин барои раҳнамоӣ ва омодагии хонандагон барои иштирок дар чунин озмуну олимпиадаҳо саҳми арзанда гузоштаанд ва волидайни хонандагони фаъол мавриди қадршиносиву ҳавасмандгардонӣ қарор гирифтанд. иброз гардид ки масъулин ва аҳли омӯзгорони муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат минбаъд низ барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва дониши хонандагон аз шароити фароҳамбуда самаранок истифода менамоянд. дар ноҳияи Данғара бо ҷалби хонандагону тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ таҳти унвони як китоб як ҷаҳон чорабинии омӯзишӣ баргузор карда шуд. гузориш дар ин хусус. як китоб як ҷаҳон таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи Данғара аксия чорабинӣ гузаронда шуд. ҷамъомади мазкур ки дар доираи нақшачорабиниҳои раёсати маорифи вилояти Хатлон роҳандозӣ гардидааст, ҳадафи он тарғиби фарҳанги китобхонӣ ва бедор намудани шавқу завқи хонандагон ба мутолиаи китоб мебошад. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Данғара дар доираи 40 рӯзи ҳаёти кӯдакон чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатӣ бо иштироки хонандагон ва тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия баргузор карда шуд ки ин дар раванди азхудкунии дониши онҳо аз манфиат холӣ нахоҳад монд. тибқи маълумот дар ноҳияи Данғара дар радифи 89 муассисаи таълимӣ 7 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунанд ки дар онҳо наздики 1100 нафар фарзандони сокинони ин ноҳия ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар назди 86 муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон амал мекунанд ки айни ҳол дар 105 гурӯҳҳои тайёрӣ 3000 нафар кӯдакон ҷалб гардида барои қабул
кардан ба синфи якум омода карда мешаванд. масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия зимни баромад иброз доштанд ки кӯдакон сарвати муҳимтарин ояндаи неки имрӯзу фардои миллат мебошанд ва ғамхорӣ нисбати онҳо вазифаи ҳар як шахс, ҷомеа ва давлат аст. имрӯз барои насли наврасу ҷавон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароити илму ҳунаромӯзиро фароҳам овардааст. илова бар ин эълони озмуну олимпиадаҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ имкон медиҳад ки кӯдакони мо вобаста ба талаботи замон тарбия ёфта ба камол расанд ва ҳамчун мутахассисони соҳибтаҷриба дар оянда дар рушду пешрафти тоҷикистони азиз ҳиссаи арзанда гузоранд. сипас дар вазъияти муносиб ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ карда шуданд. дар охири чорабинӣ муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ва томактабии ноҳия бо пешниҳоди саҳна рақсу сурудҳои ватандӯстонаву тарбиявӣ хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. бо фаро расидани фасли гармо ва таътили тобистонаи кӯдакон дар ин рӯз дар ҷамъияти деҳоти сангтудаи ноҳияи Данғара як ҳавзи шиноварӣ ки аз ҷониби соҳибкорони ин деҳа бунёд гардид мавриди истифода қарор гирифт. то ин вақт дар ин деҳоти назди соҳилии дарёи Вахш ин гуна ҳавзҳои шиноварӣ набуд ва ин иқдоми соҳибкорони деҳа дар кам шудани хавфи ғарқшавии кӯдакон мусоидат хоҳад кард. дар атрофи ин ҳавзи шиноварӣ баҳри истироҳати сокинон суҳбаткадаҳои мавсимӣ сохта шуда ба хотири саҳмгузорӣ дар ободонии деҳот ва дастгирии ниёзмандон соҳибкорони ташаббускор бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардонида шуданд. сипас ҳунармандони шинохтаи кишвар бо саҳнаҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои дилнишин хотири кӯдакон ва сокинони деҳоти сангтударо болида намуданд. Салоддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, ахбор. озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат аз иқдомҳоест ки бо мақсади дарёфти соҳибистеъдодону навоварону ихтироъкорон баргузор мешавад. даври дуюми озмун дар шаҳри Нурак бо иштироки 450 довталаб тоир гардид. ширкати фаъолонаи 503 нафар дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат бо мақсади дарёфти беҳтарин наврасону ҷавонон аз шумори хонандагони муассисаҳои таълимии раёсати маорифи шаҳри Нурак. бо ин мақсад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28 шаҳри нурофарони Нурак даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат баргузор гардид. зимни ифтитоҳи даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат дар шаҳри Нурак иброз гардид ки роҳандозии ин озмун дар рӯҳбаланд намудани хонандагону омӯзгорон ва густариши маърифатнокии ҷомеа нақши бориз мегузорад. баргузории озмуни мазкур аз ташаббусҳои муҳим ва маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб рафта, ҳадафи он тарғибу ташвиқи илм, баланд бардоштани сатҳи донишомӯзӣ, тарбия ва омода намудани кадрҳои соҳибихтисос маънидод мегардад. иштироки зиёди наврасону ҷавонон аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҷомеа ба илмҳои дақиқ ва риёзӣ буда, баргузории чунин чорабиниҳо боиси боз ҳам баланд шудани сифати таълим ва бедор гардидани шавқу рағбати хонандагон ба илмҳои муосир мебошад. баргузории ҳамасолаи озмуни мазкур иқдоми наҷибест ки суннати неки ниёгон омӯзиши илмро эҳё намуда дар тарбияи ҷавонони хештаншиносу худогоҳ ва ҳамқадами замони муосир нақши муассир мегузорад. дар таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат дар самти илмҳои дақиқу риёзӣ ва табиӣ дар чунин сатҳ таҷрибаи нахустин буда, баргузорӣ ва сатҳу сифати он давра ба давра ташаккул меёбад. дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ Илфуруғи маърифат беҳтарин донандагони илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиатшиносӣ аз 30 муассисаҳои таълимии шаҳри нурофарони Нурак бо ширкати фаъолонаи хеш донишу маҳорати худро дар назди ҳакамон санҷиданд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Исматулло Абдуллозода, Хайрулло Холмуминзода, Нурак, Ахбор. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی فوتبالبازان تیم نورسان ازبکستان را شکست داده قهرمانی مسابقه شده. نبرد دسته‌ها در شهر تاشکند ازبکستان دایر شده با حساب 3-4 به سود تاجیکستان پایان یافت.
گزارش همکاران ما. بازی نهایی چمپیونات اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی میانی بازیگران تا 16 ساله در ورزشگاه دوسلیک شهر توشکان میانی دسته‌های نورسان تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. در این میدانداری نخست میزبانان به پیش برآمدند. در دقیقه 13 داور به دروازه دسته نورسان ما پنالتی تعیین میکند که آن را لذیذ عبدالرحیمов واردی دروازه ساخت. در دقیقه 42 فوتبال بازی دسته ازبکستان سهراب صدیرجانов برتری تیمش را دوچند ساخت. پس از این نورسان تاجیکستان تشبث را به دست گرفتند. در دقیقه 47 مهربان عادلزاده از یک وقت مساعد استفاده نموده به یک گل حریفان جواب گفت. در دقیقه 5 علاوه نموده داور به قسمت اساسی عثمان شیرینов گل زیبایی را واردی دروازه حریفان ساخت. وقتی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و طبق مقررات دو قسمت علاوگی دیگر تعیین گردید. در دقیقه 91 سهراب صادرجانов یک مرتبه دیگر به زدن گل مشرف گشته به نامش دوباره ثبت نمود. در دقیقه 96 فوتبال بازان تاجیک بازیگزاری بسیار زیبا را به گل تبدیل دادند. کامران کریمزاده مؤلفی گل شد. مؤلفی گل غلبه آوری تاجیکستان مهربان عادلزاده گردید. در دقیقه 120 مهربان ماهرانه توپ را داخل دروازه ازبکستان ساخته به نتیجه واخری نقطه گذاشت. بازی با حساب 4-3 به فایده دسته نورسان تاجیکستان به انجام رسید و همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری دلیر کایاسوف غالب چمپیونات کافا در سال 2025 گردید. یادآور می‌شویم که قبلا منتخب نورسان کشور دو مرتبه در سالهای 2022 و 2023 نیز به گرفتن جایزه مذکور دست یافته بود. پس از انجام رقابت نهایی در فضای تنتنوی مراسم جایزه سپاری صورت گرفت که در آن همزمان دو بازیگر تیم ما با جایزه‌های انفرادی سرفراز گردانیده شدند. دروازه‌بان ابوبکر رحمانقلوف بهترین دروازه‌بان مسابقه دانسته شده. نیم حمایتگر مهربان عادلزاده بهترین بازیگر چمپیونات اعتراف گردید. یادآور می‌شویم که منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی بر دسته‌های ترکمنستان و افغانستان ظفر یافته بود. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. ассалому алайкум дӯстони азиз. иқдоми идонаи то 50% аз империя ҳом ва аҷаб мебин. ба муносибати фарорасидани идҳо мо бо хушнудӣ тамоми зоҷони худро ба маркази савдои империя ҳом ва аҷаб мебин даъват менамоем. империя ҳом ва аҷаб мебин на танҳо мағоза, балки дунёи услуби хос ва зебоӣ мебошад. шумо дар ин ҷо зарфҳои шев